Ассаламу алейкум, туғандар. Дағы бір жолы қандайсыздар? Айтылу Ноқат жергесінен барыңыздарға дағы бір жолы салам айтамын. Бүгін мынаке дегеле жалпы Қырғызстанда мына шундай аппаққар 2024 жылдың 8 декабрь күні Ноқат мал базары. Барыңыздар бір қолдап лайктан басып қойыңыздар туғандар. Ким лайк басалы, бір лайктан басып қойсаңыздар, бұйырса мен сіздерге бұл шығарылышта бұқа базарды анан ары барып еркек тұрпоқтарды тартамын. Мынакей осындай бұқа базары бүгінгі күнде шоудасы қандай? Сіздермен біргелікте шоу танышып көрелі. Қолдан келішінше лайкты басыңыздар, қолдауын көрсетіңіздер. Астыдағы номерлер сіздердің қызматыңыздарда, жарнама бойынша дағы қызматта шыға жүрсе. Boğaz kaça kaç mı? 120 bakalım. 120 bakalım. 120 bin kemi oradaydı. 120 bin kemi var. Taksır kaysı bu kaç sizden? Bana o da. Kaçka? Valla. Kaça bu? 150? 120 bir beyt asma. Ha, siz 120'da odaş mı? Kaç canı var? Yaş qanday şulan? 2 yaş ha? 120 bin dolar. Mana bu qavazlar. Qaysi buqa satıldı? Şaşıp qapsız qaçıptır mı? Qaysi satıldı? Oşol, Aqnoqtada turgan. Aqnoqda qancha oldu? 117 mingga. Yaş qanday şol? 117 ming bo'libdi. O, Aqnoqda. Şonu bir tartib keleyim baya başında. Birinci aldığımızdan çıktılar o bunaka. Şol 117 ming bo'libdi. 117 ming bo'libdir. 8 yaş bo'lib qoldi. 5 ga beradi. 105 qildatma boş svetdi. Так, сода ылдыйлап кетип турган. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Кайсы бука болду таксыр? Кайсы бука болду? Канча бердиңиз? 90. 90 миңге бербей атман. 90 миңге бербей жатат. Enesi 98. Kaç satıldı oğlan? Satıldı. Ha, satıldı. 81 ming berdi şu. 81 ming. 81 ming arzandan beyler. Ha. Bunday zontigim alıp қолына келішінше қызмат қылтам ем. Кім лайктан басын екен, басып қойыңыздар. Қаншада отаса қашыны? Алдыңыз ба? Мұнан, а? $90 миң қалып тұр. Так. Оптун бабылды қет, ана. Қайсы соды болды? Төртеу? Қайсы? Мұна, о-о-о. Қаншы? Екеу? Көтеріс.
Soda kızı var. Ya bunlar şerigi kalktı kan? Şerigi başka dedi mi? Ana şunu yaxshilab ko'rsatayinchi. Yana eko ekan? Ha? Eko ekan. Siz shu ekan. Oldu. Baraka Eko bağlı tam? Qaysi? Mana uchinchisi qaysi ekan? Uchtasi oldu. Ha, shu, mays. Aqsim, qo'shimiz nasıl? Ha, uchinchisini bilmaymiz dedi. Qayerda ekan ham? Qayerda ekan mays? Bo'ldi. 400 ming berdi. Oldindan cho'lini ham olib oldim. Ha, yo'li. Oldu baraka. Bor baraka. Shuncha qilib. Baraka. Shuni 400. Yaxshi berdi. Bering. Ya qandaysiz? Qo'l bosh emasdingizmi? Qana uchinchisi? Narxin suvi. O'shal bo'lgan qara, oriq bo'lgan. Qancha oldu? Sat mi keldik? Yem geldiniz. Qancha oldu? Maç dostum ne oldu zaten? Pazara kirip çıkaylı da biz. Pazarda ortalayıldı, ortalap. Kaçadan eken bular? Taksırlar bir aktif başlar bağısını. Ha? Bularning bosi har xil bo'ladi. Sizniki mi? Yo'q, egasi yo'q. Hech yo'qmi? Savdo qildi. Oldu. Tak bu yoqda da cho'ng buqalar bor ekan. Mana g'archiyanar maşallah. Qaysi baho oldu taksir? Ha? 400 mi? Qaysi? Ekon 400 mingga bermaydi o. Ular tishi qanday jashi? İşte şar. La iki kızıldı tuğanlar 400 mingga bermaydi ekan. Oho, ona 100 fransızlar. Öğrüz mingga bermaydi ekan. Yaxshi o'zingiz, yaxshimi? Ya 400 verdi baka? 400 ming verdi. Bak yeme. Ciddanıptır da. Buqa ciddanıptır yeme. Qaysi oldu oldu? Qaysi oldu oldu? Qaysi verdiniz? Chiqolib aytib qo'y olsun. Bak yes 110 ming. Sakın. Bir şey bırak ama. Ama ben satıp var bacıkan mı alacağım? Qaysi oldu oldu? Yok 3 ay mı? 345. Oldu ma 3 ayını 345 mingga berdi. Ha? Oldu bular. Qayerdan geldi bular? Qayerdan geldi? Chilisay. Ayerden çıkardı bu.
YouTube'dan da? Öyle gel. Oğlam kovar degen. Oğlum kovar. 300 qancha berdi dedingiz? 345. 345 ming. Bular tish qanday ekan? Kişi bilmem. Rossiyadan kelgan. Chilisay mınau Gulistondagimi? Oral deb qo'yavlar. O'shanda. Ya qancha ekan buni bosi, taqsir? Ha. Bosi qancha? Ha? Bosi. Bol bo'lyapti. Ha, bu qancha ekovi? Eko? Eko 300. Bo'ldi. Bugun savdo yaxshi. Mana. Eko 300 ming bo'lyapti. Eko 300 ming bo'lyapti. Tak. Bu yoqqa jilaychi, taroziga tortib, shuni tortib olaychiqni. Qancha kilogram chiqdi? 507 kilo. Ya endi mi dedik? Yo'shda siz kelgan. 507 kilogram. Jivoy bashka qanchadan kelib turadi? Ha? Qanchadan pichildi shu? Endi ayem. Jon ko'rishdi-ku. 507 kilogram, 350-360 dan alsa kerak. Ya buna soda qaynagan joq. Muqa bozor deydi buni. Так, туғандар ем майда еркек торпақтар жаққа тәуелі. Тілді сындыратып қат тілді. Сода олтады. Қанша берді? 106? 106 мыңға бербей айтады. Мына жануар чоң нәрсе ғой. Бұны толтырыштағы емесі керек. Қаншадан бұлар, палван? Қаншадан? 120? Болды. 180, 220 екен. Болды, мен тартпады еткен. Ава siz qancha? Taqsir? 110. 110 ming. Sizgilar qanchadan? Taqsir? 230. 115 dan. Biri 120, biri 110 bo'lib qoladi, tashanda. Qancha polvon bular? 80 dan. 80 mingdan debdi onlar. Jemdash kerak. Bugungi nazar shunday. Taqsir qanchadan bular? 85 dan. 85 ming so'mdan. Qilaylaysan. Taqsir qanchadan bular? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. 70 dan. 70 dan. 70 ming so'mdan. Qilaylar. Maydalab. Buldu jahat şöyle özümü. Bakın sırayçı. Kaç yok o? Taqsir? 80'den. 80 mingden. Kaça verdi şu an? 52. 52 ming verdi bana. 52 ming. Cihan olma.
Бұлар тізіп қойыпсыз ғой? Зонтиктің астына бір ашты ғой. Қаяқтан келді бұлар? Қазақстандан. Породасы? Симментал, Ауликол. Ауликол, Қаншадан? 75, 70, 65. Нарағыда мәйделер бар. Дағы бар ма? Жоқ, үйде жоқ па? Жоқ. Симментал, Герефорд, Алифол, қандай ле? Ауликол, Ауликол. Ауликол. Қызыққандарға номерді айтып қойырың. Айтым телефон номер, WhatsApp-та. 70 міне. 0770, 999. 999. 889. 889. Жақшы. Байтуға сіздас байтуға. Алам қауар деген. Болды. Байтуы деген мен досым болған. Байкейжі деген. Байкейжі бар, Байтуы дағы бар. Байтуы деген бала да азамат. Елдің қызматына жүреді. Мына майдалар екен ба азырқының. Екі өтің, Байтуы да Байкейжіге дағы сөз түрде қатталып қойыңыздар туғандар. Алар да қызматта жақсы жүршеді. Біреу өзгеннің қолыны, біреу ноқаттың қолыны. Байкейжің ноқат, Байтуы өзген. Қаншадан тақсыр бұлар? 70'te otağız. 70. 70 bin. Sizdkiler çe? Çoğu 70. O. Küçükleri 60'tan. Buna kişiler 60'tan. Çoğu 70'tan. Yaxşı. Taqsir sizdiki çe? 65'ten. 65'ten. 65'ten deyip var. Sizdiki çe? Hava? 65. Ana bir yakta soğuda kız olur. Kaça yorip koydu? 150 Üç öğüne mi? Üç öğüne 152 min verip bire. Allah çoğun verse kadar. 152 min veriptir. Selamünaleyküm. Aleyküm. Qancha sizniki? 55 dedi. 55. Nola sizdan mi? 55'ten deydi. Yaxshi. Qancha sizniki? 110 da otam ekoni. Ekoni 110. Ekoni. Artça şunu yurt koçmalar gel. Ha, bo'ldi. Atay. Soğuktan niye oraya falmadı? Hayır. Yok. Bozar gelinde. Uyaldı. Cuğuna 110 dedi. Toğanlar. Bana. Hayattan geldi bu balban. Şu yerdeki Kemal Atan'ıqa. Kemal Atan. Zopuyev. Söylesene interview versek. Жақшы. Болды, соғданыздар берсін. Так, тоғандар. Мамалақ түсіп тұр ғой мұн? Қанша мамалақ? 45'te otağız. 45. Қақтан келді бұл? Çoğalay. 45 min et mamalıqta. 45 min et mamalıqta. Oldu. Ya kaçasızdık qara? 50 mi? 50 mi? Soğudanızı versin. Qancha verib qo'ydingiz taqsir? Qancha verdi? 36 bin ver o da. 36 min. Beresmi? Anaqa. Qancha aka? Yaxshimi? Sizsiz jirashmi? Sizlashamiz, ha? Mamaloq cho'ng'alaydan kelibdi. Onlar men qo'limdan kelishicha bugungi bozorni ko'rsatib berdim. Qo'lda sizlardan boshida aytgan qanday shunday buqa chiqarilish bo'ldi, bu chiqarilishda shu kimda-kim buqalarni olib kelsa, cho'ng mayda torpoqlar bor. Anan boyaqinday
кичине майда торпоктор болобу, кандай нерсе болбосун биз аркылуу реклама кылдырсаңыздар болот. Чыгарылышымды жыйынтыктайм мен. Ноокат мал базары.